Monsieur le maire, votre excellence, mesdames et messieurs, dragi prijatelji, dragi zemljaci, braćo i sestre. Veliko je zadovoljstvo biti danas ovde u 16. arondismanu, kome nas je dočekao gospodin gradonačelnik i veliki prijatelj našeg naroda i naše države. U arondismanu koji na jedan način svedoči istorijsko prijateljstvo i savezništvo Srbije i Francuske, srpskog i francuskog naroda, pred spomenikom našim velikanima, šefovima srpske države iz najtežeg perioda njene moderne istorije, kraljevima Petru I oslobodiocu i Aleksandru I ujedinitelju, velikim vladarima i velikim vojskovođama. Sećanje na te ljude u jednom vremenu, u drugoj polovini 20. veka, upravo je čuvao ovaj ovde spomenik u Francuskoj, jer su pre toga ideološki neistomišljenici i okupatori sve spomenike našim kraljevima u našoj otadžbini uništili. Dugo vremena ovaj spomenik je bio jedini spomenik kraljevima Petru i Aleksandru u celom svetu. I svaki Srbin kada dolazi u Pariz, pored toga što će posetiti Louvre, pored toga što će posetiti Trijumfalnu kapiju, treba da dođe ovde u 16. arondisman i da poseti ovaj spomenik na kome su prikazani veliki viteški kraljevi Petar i Aleksandar Karađorđević i njihov veliki saborac, peti srpski vojvoda, veliki prijatelj i dobrotvor srpskih vojnika, srpskog naroda i srpske vojske, maršal Franche de Pere. Sećanje na naše savezništvo i uspomenu na naše savezništvo u Srbiji mi čuvamo predivnim spomenikom zahvalnosti Francuskoj. Upravo onim spomenikom koji smo pre nekoliko godina, pre 3 godine obnovili i čijem je ponovnom otkrivanju prisustvovao predsjednik Francuske republike gospodin Emmanuel Macron zajedno sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. A naši prijatelji Francuzi čuvaju sećanje na to savezništvo ovim spomenikom pred kojim se danas ovde nalazimo. Nema mnogo naroda koji u Parizu na ovakvim mestima imaju ovakve spomenike. Danas ne treba samo da se sećamo ovog teškog perioda i slavnog perioda naše istorije, naših velikana toga vremena, već i da pred njima, pred tim velikanima, svedočimo ono što su današnji odnosi Francuske i Srbije. A to su odnosi u poletu, u povoju. To je ozbiljna ekonomska saradnja, to je ozbiljna vojno-tehnička saradnja, to je ozbiljna saradnja koju ćemo tek razvijati na kulturnom planu, na planu obrazovanja. I Francuska za nas je imala, ima i uvek će imati posebno mesto. Kao što reče naš veliki pesnik, kada vas budu pitala deca, gde je ta Francuska, stavit ćemo ruku na srce i reći tu je. Hvala vam na, gospodine gradonačelniče, hvala vam na brizi, hvala vam na poštovanju i hvala vam na toj časti da ste došli ovde da budete danas sa nama. A ja koristim ovu priliku da vas pozovem da dođete u Beograd i da zajedno posetimo obnovljeni spomenik zahvalnosti Francuske.